muri cyacu kubesha aha hari igihe ubesha uri umukristo hari igihe ubesha kugira ukora mu situation y'ikintu ku muntu wa runaka atagiramo ingorane n'ubu rero ugomba kucitondera ushobora kukuzana mu rugo kananira bigashira urashobora kugira impuhemu utazi kukuriyemo jewe ubu je ndakijijwe urabizi sivyo bonye urushengero rwawe rwatatswe n'amadayimoni kandi umugenzi wawe wa hafi niwe arongoye icyo gitero c'amadayimoni sawa yese akugirira neza yego namwe Anita mu ipantaro none Anita kaguma hinduka ngo niyomerekeza no masengesho kungize mikikango byakora ijya mukozi wawe Nina maze kudesida ngomba kujya ku musozi gusenga iki kintu nkaraba ko nacikana naco Pastor nuko ari umuntu acampa amagara amwanefe twatira amagara uyu mugore yahindutse inamba byarahagaze byo biva kuri jewe muganamba byarabananiye warukwiye gutahura neza yuko atari jewe ndiko ndagutera ibibazo ego pastor usemeze neza babona kuza mu mugore cyo sawa kandi umugenzi wawe wa hafi niwe arongoye icyo gitero c'amadayimoni shirikira kurongore neza rwose Yesu agira neza ay jide wanje Pastor na madame wiwe biracari kujya nyine niyo mpamvu numva ngo nzara gukoga misi yose ngaha kwa Joaquin ejide sa gusa rero jikano kabenda gakunda kubera hari pose hararyoshe iyo ndahari nyene nkene nkugana n'umuntu mba numva ari sawa nahabye na amaradiyo nandurutse abantu naki hari pose baraza ko gusaba tujye twakengera ko twazindutse mbiko tamaze imisi unyagisha byo ukazi gute shashiri ku kazi ni sawa genda neza vyuma nta na kimwe mba nahakwiriwe arigenza nanarushe kwanza nkabona nta mwanya uronka no kuganira ibyo gukazi nizo akazi karuhisha iyo mbega tutarayaga ivyatuzanye ngaha nabarumbwire n'amakuru ya pasiteri na madamu wiwe biracari kwa konye sha madamu na pasiteri na madamu wiwe biracari kujya nyene n'ubu umugore yaragiye nta nubwo azi ngo ari hehe ntawuzi ngo ari he nawe uzi ko akiriho nta n'uzi ikintu kimwe none pasiteri azoronga urushengero gute ntamufasha biragoye n'ibyo yigisha ko azahava bigendera vrema ariko biratahuritse none umugore yaragiye yabigenze gute basi yofuma arongora ko yogwa mu yindi kosega musiza mutuza mumva akana mwishengero ngo katewe ndusange ni ingorane za pasiteri ega nawe afise umubiri arahoyewe arongora ubundi gute mu gatazi madamu yo yagiye none umupasiteri amere nk'umupagani hahere imisi ngahe acaje hanze mu budokobo aravyihanganira nk'umupasiteri arindire kugeza igazomenya umugore wariho canke ntakiriho amenye ko atariho birumvikana kwa yorongora kuko n'ijambo ry'Imana uko rivuga yugiye kurongora avuga ati mugende mubane muzotandukanwa n'urupfu none urwo rupfu ruraba kugira ngo twemeze uko batandukanye muga nivyo ko ataramenya ngo umugore ariho canke naho hari hari igihe agenda kuronga akaza n'undi araje ukabura udubi mu rusengero zikabindura pasiteri ubwari mu bihe bitoroshe ni ukumwihanganisha gusa ni ukumusengera kuko urumva ntiyorohewe nibaza ko azobigendera hama natwe tuzakomeza kumusengera hamasheri niwabanze nyingahe kangire nico ndakwisabira burya rero ku kazi mwiduka
nifuza kongeramo ibintu hari abakiriya uzibona babaza kandi ku bwinshi babaza amashakoshi abandi babaza ibitenge. Ikibazo ni ukongera umutahe urangura ibintu byinshi kandi icyo ndagukundira ni ico kuko urabona umugore w'incabwenge umugore wiyumvira ku iterambere ry'umuryango. Mu by'ukuri no kongereza umutahe ku buryo umukiriya wese aje ikintu cyose yipfuza akironka. Nicyo ndagukundira cyo. Merci kandi ndaryohewe ko ubyemera bikwera umwonda kandi agira umugabo agukunda kandi yumva imigambi yawe ari sawa. Ukuri ndagushimiye cyane urabona ko imanza imwe mbere ko bavuga urubanza rumwe rumara zibiri urabona ko nshimara n'ubundi reka n'ubu Museveri yatevye ahubwo ntaco bivuze rega turaganira bwa yatevye hariho mbona arengana sawa ntacoze. Sorry kuba nkuzanye ngaha. Be ibiri kuvuga urabyumva cyane nabyumva. Cyane byarigeze numva baravugiye. Hajya muri korale, hajya bajya bari imbere bose ngo ubu ngubu ngo naragucuye gusigara umugore wanje. Ya urampengeje sa? Nivyo ko uravuga? Rumara twengurumva bitwengeje. Ikintu nagusaba burya impamvu nanze kugira twicare mu nzu. Wa mukobwa yagarutse sumbaze ngo nyuma y'icyo no kuvugana fresh. Kwiyumvira hamwe atubonye nibiri kuvugwa. Numva nta nicyo rero bikubwira wagiye waje kwisanzura kumwe rusanzwe ugasanga urankwegeye. Kandi bikamupfanda kubwira ibi bintu uko biri kose usanga bishika kuri madame yuko ari byo bimuza no kuza. Reka ibintu byo kuza mu rugo tubyihoza tubihagarike. Tuzaturagira ku rusengero canke gukarago. Duhejeje tuyage. Ariko ibintu byo kuza ngaha mu rugo urabangiriye. Bishwe Pastor, ibintu by'amakode yiwawe je sinzi ukuntu bimeze. N'amakode? Ni kuri n'amakode Pastor. Okay. Umviza bakubwira. Je nibaza yuko ivyo ari ibintu bisanzwe. Kuza ngaha iki gusa uvuze kersi yagarutse. Ari ngaha? Ari ngaha. Kandi yararyamye. Wari gutangira guparapara ukavuga ukaca usanga bararaguye. Okay, nta kundi muga ndibaza yuko jewe kuza ngamura kari ibintu bisanzwe gusa tuzanda gutelefona ndakubwira yuko nje ndibaza batakibaza. Pana kumumagara umbwira kuje. Reka tugipfundike kandi cyo dufasha twese kuko ndavyo majambo ari kuvuga hirya no hino hamuru. Hajya nuko ntabitabyumva wowe nibagushika ngo bakubwire. Je ndabwirwa byinshi aho mutwe ugira upasuke ko ni mwambwira. Niba batangiye kumbwira ko umenga ngo naragucuye ngo usigaye nguru hafi yanje. Jana hari aje namvirira Pastor. Ndibaza yuko ivyo ntaco vyo kwija. Uro je wumva je ti Pastor kuki keshi usanga muri kumwe kinavuga ati je ndamuba hafi mu ntavye masengesho kandi simona katagihinduka karaze ntaco nigeze mbeshamo kuko ndakuba hafi masengesho mu tubazo runaka uratuntura nkagusengera tugafashanya bese simona ko ivyo ndi vy'amakode ko uwo ni wabiha agaciro ivyo bavuga urabiha agaciro. Umviriza rero jewe icyo wari wansabye nyamukuru nyikubwire urazi ko wambwiye tumukoze mwirukane amahoro ntazoboneka ubu kujya kwisaha umukozi ejo naramwirukanye. Wow yaragiye kumenga biragushimishije. Je ndagiye cyane gose Pastor. Bandanya nyamara gusa icyo reka mpere ko nanakubwira n'ubwo Yinjiye wumva ko ari we kibazo wanje. Sa ntabwo ikibazo kiri kuva kuri Yinjiye kuko ndi kumva ko ndaniyagiriza n'icyaha kuba naramwirukanye. Hama hari gahunda ndimo kumenga ntabwo bigushimishije. Banzi weze kuvuga ndakwishura nta kibazo. Hari gahunda ndimo amasengesho. Ubimana hari byambwiye ngomba gukora. Kangerageze oya sinshimye kukivuga nzo kikubwira mu gihe mbonye ko kumbure byagenze neza. Boko bwo mpamvu rero ndagira ngo usabe nawe wigenga ubuntu utangira ukarume situation kurusegera amajambo ari kuvugwa ubu kugera ku isaha.
warumvise ko bamaze kuvuga ko ngo ubu ngubu ngo wewe ngo nanjye ngo nyitwe ngo umenga ngo ni wasimbuye madame wanje urabyumva nanze ko abantu bakururimi jewe bgeje amasengesho nzatangura ndibaza ko tokwiguragira amasengesho mpo umutwaro wanka kuduganira kugira ngo bikunde menye nsenge kuko zabona vraiment n'ukuri ariko gusa je namwe ko ndyohe noba nako twosengera ivyo nibisigaye mu mutwaro je ngende kugusengera bayi reka ngushikane ivyo bisigaye umviriza ivyo bisigaye byo yamukoze Ejide usigora ciyumvira hajya nta gusubira ku vyo wadasho Ejide agomba kugaruka ngaha mu rugo agakora akazi nko yagakoze bwa mbere ntabwo ari we kibazo nabibonye abo n'abarozi ba nimiti iyo nimiti gusa nzoza ndaza kugufasha udukorwa dutandukanye Isale rero Maria Jaja mudakona haja kuri eglise haja kujana na kozi nize sina ndakuzi wewe umuntu niriga imbere nirirwa ndahanagura ama microphone ya pasteri nirirwa ndakora isuku amuka kuvuga kutari oya izina nayo narinze njyaje kumenya vuba ko bakomereka mufata ni kuri mushasha muri nako haryoshe guteganya none ndakubaza none usanzwe ukora ibikorwa bye by'Imana usanzwe unywa inzoga yari inzoga nayisengeye kuko na Yesu yavuze dukunda basi bacu pasiteri nawe yavuze inzoga na mwasi wacu nanjye benshi basenga kuri eglise usanga banwa inzoga rega jena giye kuri eglise mbona barambatije nawe n'ubwo bya kera nabwiye ati ukizi cyane migisha uwahiriwe n'Imana ibyagosera rero nje cyambona inzoga primus nanje ndayibatiza ndayibwira ati ndusi cyane migisha mukitwa primus witwa fanta numva kandi bavuze dukunda abasi bacu numva ngo inzoga n'umwasi wacu ngishe ngerageza kuyikunda cyane niyo mpamvu n'ubu cyandazinywa ni shabu ngira na shetani ashabure ashurigishije kabisa hama wewe kama guhamagara kumiramire ngaha hari igikorwa mu rugo hakaze mu rugo akona kumenga umaze imisi woba usa n'ubusoje ushomeye kuko kenshi nakonanje kuri eglise hakaze nagomba kuguha nyene ndaye ko burya nawe urantutse Ngasi nagututse urumva wagiye uraraba mu bantu bose bari kuri eglise ushobora ko aje shomeri oya asibuvuga ico je nakubonye ibyo biranjama ariko canumvanyiza umutima kugira ngo numve ko ico gikorwa no gihawe ko nazungutse benshi sibona gihaye mwumve ko no gusaba kugira ngo ico gikorwa kuba nije shomeri cyane mwandi oya bibaho hajya no gufisa kandi kazi ubuzi twari bubisha muri bitatu cyembwira ntabwo ari numva ari ibintu nyene bitari bizimbe ku muntu nta kimwe mugabo numva ari ibintu biri perfect nawe ndeme iyo diri rero njya ndaguhe si diri mbi canke nziza sinini canke sino ari si nziza no kumengura nshaka njye sino sinini simbi sinziza imeze nuko nyine bavuga ngo tuze turagira uko ubonye ko ikarata ducanga canga rero iyo diri njya ndaguhe si yindi jewe niba nkundira nzi amafaranga uzawifuza yose ayo nifuza yose uzawifuza nimba uzoza n'isakoshi utega amafaranga nta kibazo idiri ndaguhe ni idiri yo kugira ngo ucengitere ukuntu ushaka kuronka pasiteri je naciye hirya no hino hari pasiteri ndamukira irya ngomba ko yoba umugabo wanje wewe ukene ko pasiteri yoba umugabo w'iwawe yes shaweje numva ico kintu kweli washaka kumwegera ku Mana izompana we nawe ugomba kuncivuta ugomba kuncaye surprise anje none uvuga gute ko pasiteri yoba umugabo wawe kandi uzi ko pasiteri afise undi umviriza pasiteri ntajya nico utazi umugore we ntuzi ko pasiteri agomba kuvuga ngo yagiye mu mahanga hajya se yagiye none yagiye barahukanye amaze kwahukana rero pasiteri umugore wiwe ntakivugwa sinzi imyagerere nta n'ubuzi ko akiriho kwanza rero iyo diri inkorera ibyo bwose urakuntu wompegera pasiteri ugenda ko nojiwe ntabaho
hama tukabana mbaye ngombwa na wewe ucoca umukozi kugira ngo twese tuze tumwegeranye turi kumwe umva na jero doce ngenda mu muriro kubera nje twagwishije pasteur chaje nakoze idiri nyinshi narakoze ibintu narasofye abantu naragize ikinacu byo byose narabyihana mugabo ikintu cyo gufata umukozi w'Imana umuntu yasizwe amavuta n'Imana nkamugwisha ndabizi ko asanzwe afise umugore sinzi umugore nimba yarapfuye cyane byaragenze gute amakege na kandi nkora idiri yuko ubu umugore wiwe kandi yumva ko najewe mwe sama faranga ukene none sama hera that amafaranga uzokwifuza yose nane wowe ushobora wowe ayo usaba yose wembwira ushe ku rutonde amafaranga seje ndako amafaranga sikibazo gusa shike kwihangiro ryo kugira ngo mbone ate urya aronga wanje kibidiri ne igituma mwe mutaba ababosi mudatunga umuntu aba hari idiri muzi kwikira mugira ubwoba ayo mama ngivya ivya none ivya ugira ngo Yesu ntiyaje kugira ngo atubabari siyo icyatumye afa ku musaraba sicyatumye kugira ngo akuri ivyaha tuba dufise nika tubikore natwe tuze tubyihane twari bose ora ridiri ahubwo ndatuye imbere wasambanye wivya akadagara mu nkono wishe wose cyabiranga byose biranga nangorane uradoma amafaranga ngiye kucigako nzoba ndihana nakari byo maze gukora nzoba kari sawa we ni sawa numva wewe uraze kuza nibuka ko muyama deni uraze kuza uze kubusanga muhira ndibaza ko muhira urahazi cyane nze gwa nimero za telefone tenda ziguhe kugira ngo wo muga ucangira agwe nimba biba ngombwa na telefone uze kwitwara mu bintu dishizemo muhira oya neza yaba neza ni defudi izo nyene wewe uze kuzuzanya isakoshe nta kibazo wenda kwereka ukuntu byose bitegeza kugenda gusa attention ibanga munda pana kuzogenda bivuga mu barabara oya gusumba nyene namwe nzovuga gusa muri abo bantu bose mwemashiri wanje kuko sinzobura ibyo nganira na shiri wanje simbure kumutera wowe uva kuri bono ben nturamenya ko umugore ashaka kugenda gusambana umugabo ntabimenye umugabo akagenda gusambana umugore ntabimenye umugabo ni uko yogenda kwica umugore ntabimenye akabona gusa mugabo amuharasiyo gusa niko kugati impungu naco wozoma amahera y'iyo diri cuma n'amahera yo kuba ikibaga kurumva ko ari ubuzi bubi kwa ni mu muji nta kibazo je wewe ntacyo uzozona isakoshi zibiri iyo diri n'iryo kubikira yo isakoshi zibiri tekana yo wewe tekana ukaza no ucibona neza pari by'amajana nabaye boss ngo nabaye boss idiri kine neza nanje nzokwereka yuko udakiniye umwana nzogufurahisha sawa je ni museriye kweli Joshua ngira ikintu ndarikenga bwa mandanye arayingiye nuko ubu naciye muri repetition none urafise cash ndakubwira ya amafaranga arahanye ubwo je bunihayihangiro yo gufata ngaragaza abo bantu bose bigira ko abakozi b'Imana kandi arabanyavyaha ivyo Imana izo itarana bashira ahabona je nzobishira ahabona nzobivuga mugabo mumpaye iki cash amafaranga nzogwa nta kibazo mbari ingene bimeze maze ndaguhonje gatoyo yego mbega urizera ko ufise umushira kandi mufise cyane kandi mwinda mukunda cyane kandi namwizeye ko atashaka kunshira mu ndabizi
urizera ko atogucama yego yewe sha ntukizere umuntu ngaha kwisi ko abantu bose barahinduye none ushaka kuvuga iki ega amasaha ikanjana Joshua nyarusa wowe ibyo bya repetition uko uravuga iyo wamenye yuko ibyo ngenda kubwira ko ibyo byakamaro cyane ngumva rya ntago byo waruzi yuko Evode afise undi mushye Evode umugabo wanje Evode Ejo bundi namuciye ko honyine ari umugore yamufashe ngaho ikora musabarasiyo hamana uri kuravuga umugabo hajya Evode afise umugore cyangwa afise n'umwana umugore gusa nkabibona umugore gusa cyangwa umwe gusa Evode abwo arusha ubumaraya na Derira kandi nkabibona ari n'ivyakora ngira na Satana akabona ko vyamurenze Satana abwo urandenze hambwa ngo dukore mariage aguma acisha hirya no hino kumbe nuko Evode nyene Evode afise umwana n'umugore oya ntibishoboka umwe gusa ntibishoboka ko rusaku ntibishoboka Evode nzi uje nyene uzi uje nyene umusheri wawe mbe urazi ko ubwo n'urusaku rw'abahungu urusaku rw'abahungu warabonye umuhungu avuga urusaku umuhungu ariza avuga ijambo riba riryo urusaku shero vuga mwe rw'abakobwa reka habwo renda gutera inkuru utwo ni duke ndakubwiye n'ubuho nyene afise umudema agiye kumurya agiye kumurira kwa Joachim we basi nimba wibaza ko byo niho nakubwiye niho ndaguhenda genda urabe kwande kwa Joachim wabwo shiranga amafaranga ndakubwire n'ibindi byose kwa Joachim uragiye kumurira none ushaka mvuge gute Joachim wa muhungu wa muri korali turirimbana ujya nyene siyo mpamvu nakubwiye ko abakristo basigaye ari manyana Joshua urakoze cyane kandi agushimiye we rero urabushire amafaranga ko ndashonje je ngiye kugenda kwireba amafaranga si kibazo wowe reka nje muri korale turatwara ku mugoroba ngarutse Joshua urakoze kuri amakuru mpaye ariko nagusaba ikintu kimwe bibe ibanga ryanje nawe yaje ko nabyo mvuga je mbwira ndabibwira mwene byo bibe ibanga ryanje nawe ariko pore pore nzomwifatira none we urubona ni Rwanda gusaba ukanyima Karutazi ko Evode wahatwika nzomwifatira nzokima ico nafise sawa ndabikwemerera gajino muri quartier di number 1 no hose barabizi yuko amakuru yose yaba pasteur mbanda yafise yaba diakoni yose aha yose nduzuranye anako amasaha ageze kure manje muri korali wowe tuza kuvugana ku mugoroba sawa ndemera ko muri byinshi mbariye ndazi ko ushaka ko ari kure rega nundi je mvugisha kuri nyine nka byose n'ukuri amura arakoze cyane were ku mugoroba abanyene uhatwika nyine hashi reka ngende muri korali sinceregwe arakoze cyane sawa Yinjiye sabwe boss nibiki uri gukora hiyo ndi kuvomera irya shurwe nujya mu cyongwe ga byatumanye zuraraba shazi waraba kajya gacungwe mu minsi kazoza karadufasha yani makuru none ashi ni meza watagase sha yes agira neza boss
Yesu agira neza. Ejide wanje. Bo Ejide sabwe sinoreka kukubwira ko nakuronsemo umugisha mu byo nari nkeneye. Novuga ko ni uri impano Imana yampaye hageze. Murakoze. Niyo mpamvu ntuzoga umufise ubwoba kukugarura ngaho nkuko nabikubwiye. Ni ku mugambi w'Imana ntago ari kubganje. Bo hama ico nashaka kubwira ku mugoroba uze kwitegura hagati ya saa 1 cyangwa saa 2 ndaza gufata tujyana ahantu. Hari ikintu ushaka kutuza kuvugana ubwo turajyana oya urahamenya twageze ntugira ikibazo ariko boss ni hate yo nojo nazi ukomenze gushikirwa nivyo nivyashikiye Abraham kuri Isaka. Isaka niwe buki vyamushikiye boss uranyizera rega Isaka Abraham yamubwiye ngo tugende aramubwira ati tujya hehe ngo pfa kuza tugende gusa atora udukwi n'intuzenya n'ikibiri taragenda ega ntuziko oya ntagari ibyo oya ibindi ni gahunda yanjye rya gahunda y'Imana ibirongo hamagariye ni gahunda y'umuryango kwicara kuyaga buri kimwe na kimwe uko na Satani yakajije inguvu ni nyinshi. Bo hama ndakubwira ikintu rero kimwe ibyambayeho nanje nkwereke ko nabifashemo nk'omenga nubwo wagarutse ndafise gusubiza icyubahiro cyawe n'agaciro kawe nubwo Satani yashatse ukakwambura. Hari ijwi rigoma rimvugiramo ko ngomba gusubiza agateka kawe aho gusenga cyane. Ibyo ni inshingano za twese tugomba gusenga uko Satani ndabiza ararekereje. Hari kidasanzwe none naho gusenga cyane ishingiro ryawe riko rikora ibibazo ibiyibabaza Imana yababaye bimeze gute ari mwe mu by'ubusambanyi abakristo bariko barasambana ishingiro ryawe umbe ntibiryoshe na gatoya naho gusenga cyane gose fata amasengesho. Ejide ntuvunike nanje hari ibintu Imana yanyeretse mu ndoto gusa ari wa mudayimoni Satani nantize ingorane ntibagira afite ikintu cyo kwibagira muri jewe ariko yanyeretse ko mu baririmbyi wanje harimo utuduma harimo abantu bamwe na bamwe bakora ubusambanyi kw'Imana itagomba kuzabyihangana. Urabibonye Imana yakinyeretse gusa urakivuze numva ciye ndibuka aho rero ntugira ikibazo ndibaza kubw'amasengesho byose birashoboka. Yego rwose uraho mu dukorwa twawe ndibaza ibindi turabikora mu nyuma. Murakoze sawa sawa murakoze sawa yego. Jackie mumyimaze ko birebire ahubwo nakubwira ikintu utarabye neza je nabitsohera none shira abantu bakubwira ibyo bintu nibande ko baduteranya nejeje wakimena umugenzi nkukunza nkamara iminsi 3 ngahi wiyo niko horaza muhira abavyeyi banje baramuzi kandi barazi yuko atatyawe kiwe ari nka muto yiwanje kujya imiryango usanga twaramaze kumenyana n'umuntu bakawumenyera muhira nico cabigeze akubwira ikintu kimwe niyo mpamvu numva nguzana mukoga misi yose ngako aje hakimu nkabyumva niyo mpamvu niyo mpamvu wase kuyonsa mariage none ubundi wize genda basura urakora ko gusanga umunsi ndimo kutara umukobwa je nawe ahari mbene nabyo uzokwigera ubona shiriko agenda gukunda wowe kandi umutima wanje usuri wawe ndavyumva kandi urabizi ko ndagukunda ndazi ko nabanyi bose babizi benda kubaza waje kibona hayinutse mu rugo iwanyu shiri barambeshera ntibakubeshera sindabikubwira ubyumve gute darumvise amakuru yose ko mu hotel bose baguhembye ubu uja kwa Jakimu akaguha shamba umukobwa wese niho muzana neshira umukobwa mwiza nkawe nakuronde ndakunda gushaka hari undi muntu urona gusumba ubwiza none byaranse yuko utanga inkwano mu yangu ntware dukore mariage ariko waravye umpereye ku mano ushaka umushatsi bajya barasonza iki ana kimwe cyo tumahunda wewe bizo ndakunda ariko vire urukuranda bakaje umpereye ku maguru kanduza kanduza hose kandawe wabuze ibyo ana kimwe cyo tumanda gukunda nuko ndacyagukeneye mvana ino sana kandi kanya umfute no mu muti wawe unkureho urabyemere iko umukobwa inde ya muncho meze nuko acha kimi ngo pa sha nica kimo kweli niwe nta wundi yobigira ko ntamwe yarazi ko ndi ngaha sha reka tubihurira n'agaruka
ariko mbere yuko mbirasa ubu haragize usanga mu rugo kweli mu rugo ujye musi duhura sinzi ikintu wambonye musi ndishishuri kurambona nabuze amakuru kugera no ku rusengero ngiye bukurabe uriko wakira abandi baririmbyi pasa ku rusengero mbona mu bandi bantu hehe mbona mu bindi bintu duhure mu nzira iki ujya musi ho warirutse umengo sinzi pasa nabuze amahoro kugerisa inju mbariri ciri kurambona mu kugerisa ugeze kuri tape kurusanga mu rugo ngaha basi nubundi kubera ku rusengero wibuka ko ndi umugabo ndi pasa ku rusengero ariko mu rugo mfite izindi nshingano ndi umugabo w'umugore pasi ndabizi ko wubatse unsange mu rugo nk'umukozi ayibonyemo iki bishatse gusigura iki pasi ntabwo ntacyo nashatse gushikaho atari ko nashatse kuronka amahoro mu mutima okay ndagusaba rero ugenga ubuntu icyo kibazo wowe ufise kizoba cakugoye uzurarindira tugikemurire ku rusengero ngaha uri kunta mu ngorane nta mahoro nari kuronka bivanye n'ivyo n'ishusho wanyeretse ujya musuduhuwe ndakeneye yumbarire pasta uri kumbona mushushiya okay nkubaza akantu gato wowe uri bukuza mubiri wanje ibyo wakoze washaka gushika kuki umukirisi unyambura amakote wishiramo inguvu z'abadayimoni cyo kumva ko namuha karibu ntuzongarukire mu birunda gusa amakote jewe pasta izo sinzozi pasta mbabare sindakubahutse ikintu kikugenza nigire mu byo nandi pasta uraraba ko tubaho ari inzozi wowe wararose sindakubahutse ariko nuko bivuga ntabwo nzi indoto zisigaye ntazitandukanye n'ibintu biri byanya bivanye n'akazi kenshi n'abantu wakera bikagucanga ngira n'inzo zipasa byancanze nta mutwe mfise bivuga ko naraparanganye pasta mbabare ko sinkubahutse kuko uraziga umukozi w'Imana ko byomera ko se umukozi w'Imana wasize amavuta ariko ndagusaba nje kugusaba iyo shusho mbonamo unyikure mubone kariya ndi wa muririmbyi nyene mu rusengero ubwira umunsi mwiza kandi ubwira wagutumye kisanze pasta dahari pasta nta numwe pasta habaye iki nakubwira ubu rero nabonye ibintu bisumbira n'agakiza n'imana vise umushinga ugiye gutuma nkira amahera narindiriye ngo Imana izoyampa ngo nishaka ibyihorera vise business iri mu mankore vyanse hejuru dukorera hasi byumva ukugerageza hava amafaranga ari hose ariko amafaranga akaza bimeze uko rero vise business tugomba turireko nyabaga imeze gute business nziza idahomba kuba narakumenya ahubwo yururu ariko nawe ndorora ari mama ya ndavuze urazi rero sheri imviriza wabona pasiteri basa afise urabizi ntubizi ubona ko yiruhiye mu mutwe pasiteri nkabijya n'ukuri kubera stress biba bikeneye utwana twiza nk'amwe yo ugenda ibituza ukagira wica pasiteri nawe akavuga ngo yo Yesu agira neza yakoze ko bibaye na ngombwa uzikure aguha amafaranga akurongore pasiteri nawe amumva ko hajya abana mu ishengero iyo bene bigiye pasiteri bira urazi ko umugore we yamutaye were no kuraba umwe no bigenza hama bikaba shirikira kurongore Uma nkugira ibyo nakugira dukenye kumva ko ninzara ibidutera ibyo ari amafaranga je nabakoze byaranze bino cyari ibigoro ibyo mubikorana bikora ariko just go ko babwiye iki oya ubwo babwikishira sheri ko babwikishiri shushupe timbira ko sheri
Isake nigire. Yakubyumvira ko nzogunyisha. Numva namenetse n'umutwe. Kweli. Naje numva ari ibintu byo muri ibyo muntu. Rega bisa nkuko nabangiye kwica umuntu nka pasiteri. Ngo Imana yanyeretse batavyo yigeze nyereka. None nta bandi abandi n'abandi si jewe. Genda ucungengeje. Muri iyi nzu. Ngenda wagitosubira. Ngenda ndakunda kubwira proje. Ubwo bangiriye. Ntari bwakubwire kungena amahera namaze kuyaharura ndabona n'ibintu twaje tuyakoramwo amahera yabonetse. Kagende ngenda byumva. Basezera basi. Ndagusezera. Bye reka ngende. Reka ngikiri numva ariko n'ivyo ndoje kwamukira. Yaba ushaka ko ndagufata neza uri kumbwira byiza. Bisa n'ikiri. kanca ngasanga ahantu ndi nanje ubwiwanje nibagiye icyo nshatse kubaza ni iki wowe ndabe nk'ikintu twakora basi cyo tuma ujya mugore tumenya uwo ari we sabwe hari ikintu ngoma gukora je nawe kaje ikintu tugikora tuzomenya urya mugore ni muki nyabaki je ndashaka kuzomufata umwanya yaje nko mu rugo urabona ko ikintu cyose umuntu asengeye imbaraga za satani zigikoze ko umenga zirahiye zirasha nidusengeye icyo kintu tukakimuha akagifungura ntagire ingorane canka kakinwa tuzomenya ko ari umukozi w'Imana ariko tukagisengera tukabona habaye impinduka muri we tuzoste tutaramura shitani ntazonye no kumva ko yoturukira n'inzira igana inzu yiwanje rero nkwereke Imana ubwa mbere na mbere urazi kwiriho kandi irakora ibyo ndabizi azi kwiriho kandi irakora reka tuzomutumeko aze muhira ntazoba yamenye yuko je ariho ndi tubigira ibanga we ubona kugira ko isa naramenya ko we wagarutse uri mu rugo ntabyo azomenya ntabyo azi wewe rero aho nzoba ngoma ndakwereke neza yuko kugira ngo tumufate neza abo Imana imugaragaze kandi azi yuko dusenze twizeye Imana yo mu ijuru zobikora we tuzofate dusengera amazi nturi pastor none amazi kandi sha we nturi pastor none ibyo urabizi ko nasizwe amavuta gusa ibinyataka ari byinshi ariko amavuta ndayafise tuzofata amazi tuyasengere Imana ntizokwemera yuko ibintu biguma bimera uku izomugaragaza kandi icyo kintu nicyo gusa tugomba gufata umwanya tukabanza tukiyiriza ubusa kugira icyo kimenyetso tuzokora Imana izoca cyakira kuko tutabanje kwiriza ubusa ngo tubwire Imana izoca tugaragariza icyo kimenyetso ubwo nyene twahasebera ndakubwije ukuri nta kindi kintu na kimwe gikuraho bene izo mpwemu mbi atari ugusenga no kwisonzesha gira amahoro reka tujye mu rugo turabuturi dukora ndibaza ikintu dupfunditse nije nawe ni Imana iri ngaha kandi wowe ufashwa n'Imana byose birashoboka ibi bigiye ku murongo nayibonye dutaramure satani mu izina rya Yesu kumukore no mu masengesho nsigaye mutumaho ntazi yatangiye kuguhinyura bukebuke
icyo gusa coco Evode uve kure ya Evode aho twamurewe ntabwo mva mukobwa ndakubwiye ati uwaguha amakuru ngira yihenze siko tekane ku mugabo wawe ese mbe murubatse ntibikere kubimenya mva rero ndagusabye wihenze wambabara nkabandanya urugendo siko umva icyo gusa coco umva washanawe rero umukobwa ngo ndishano nakwinginze buhoro ndishano jewe uyu ese uwo mugabo wawe umviriza ndakubwiye uwo mugabo wawe nimba udakeneye ko buri mukobwa wose azogenda bagendana tureke n'ubutajewe uzi umufata umushyira mu mufuko hama muze murajyana iyo ugiye hose nakubwiye ati umugabo wawe ndinze ntunga ifoto yiwawe umva waguhaye amakuru yaguhaye atariyo ikindi ndafise amakuru umva ko afise ifoto yawe byose ndabizi kandi bena nkoze ikintu kimwe utegereje mariage yaramukuye kwa satani ntaho muzi wari namusize ku mana uratwenza abantu bigiga barantu ndumva mukabona nakorohereje ariko ndagusabye umve undeke ndengane atari uko ndakubwiye ati ku mugabo wanje washira kose none washira kudashira wanje kudashira ko matora byo biherera umva kumbwira ikintu kimwe umva muko nagerageje kubahawanya nti ndagusabye rero ureke nuse no kumva cyane cyane narimo kuko ndumva ibivumvuri byanje bive gusena twafatanira hanyene muri ibarabara byumva nenda gusavye umvire ku mugabo rero umva umvire ku mugabo man mbega indazi umvire ndani wewe busire ngene kameze n'ubukawo turabukananira se umunsi twahuye iyi ni ijya kabiri ho nzokwereka wegenda karibu ntabwo wugaye Pastor, what's up? Anita. Oui. Yeah. Ni gute ko uje utavuze? Cyenda kunda ama surprise Pastor. Bimwe mubwira ko nakushikira kweli kandi uranyihanganye. Yewe Anita. Ayi minsi none gute? Ndashima Nyagasani n'ubugudu. Ku rusengero umenga n'icyakozwa n'ibiki. Uri mu biki ugiye mu biki buri minsi. Anita, reka ngubwire ikintu kiri. Ubutunzi no wakwirukanga nabwo gute? Ndahamya ko hari benshi rero bafite byinshi cyane byishyuza ibipangapanze ubu batakiriho batagihamagara. Byiza ubika mu ijuru. Anita, kisinzi. Nta muntu nabonye yakora Imana yikora mu cyagasabiriza. Ariko uri kujya kuri Imana cyane cyane. Amasoro mbare ko mwikirije amajambo waroje umenga nibyo bindi mu mutwe. Ahubwo tukwakiriza iki? Pastor, je kuravuga nabyumvise. Cyose nabaye kure y'Imana. Oya ariko ni gushavuza. Oya, malaki. Sinabaye kure y'Imana, ndi hafi y'Imana gusa igihe usanga na udukorwa tumwe bifata ariko utari gusenga usanga bagiye mu kuri dukorwa. Byo nivyo tumara ko umuntu ko bakore y'Imana. Ndagusenga yaje nta wundi ushaka gusenga, je mbyuka gusunza umukoshi. Kujya gusenga. Ariko urumva n'amajambo usigaye uvuga ko ari amajambo menga ameze ukuntu. Uvuze ngo usumbya gusenga gusumbya umukoshi. Izo ni imvugo z'abantu. Sinzi ko nazumva. Urumva ko ari imvugo iri kure y'abantu b'Imana. Oya si imvugo mbabaza amatwi. Cyangwa mbabaza mutima. Oya ni imvugo isanzwe. Kuvuga ko umukoshi ndawutanga kuvyuka nigire rusenga. Anita warahindutse so ko rumeze mbere kujya wahinduwe n'iki? Pastor je ntabwo nigeze mpinduka gusa icyo nshima nuko umukozi yagiye kandi ndazi ko hari ariko iyo ari vre Imana yaranyeretse yuko ariko arahura n'ibyago. Kanzazwa amazi. None se uko biri kose umukozi kuguma umuzana cyane mu biyago cyo tuyaga. Umukozi nta kibazo ateje hagati yawe nanje. Oya ntaca ateje gusa Imana igumenyereka ko iyo ari ko bitameze neza kabisa kandi azogaruka cyo gusaba imbabazi. Okay. Ibyo ntaco uko azoza kose ntabwo gusa ntabwo ndi guhafa sindi kwifatikanya n'ibyo byumviro by'iwawe kuko umukozi
ibyo mukozi Imana iramubona kandi mubona neza cyane namaze kubona ko umukozi urya twita umukozi ahubwo yaje ari nka mareka kuri twebwe ngerekeye ko Imana imushingira intara yes urya muntu ahubwo yaba twese twari tubaye nkawe mu rusengero wacu twaba turi abandi bantu batatwebwe nimba ko bavangiye navangiye vuga icyo kintu tukwakirize tugihoze tuve mu nkuru kuko ni nabwo bwa mbere mw'uru rugo tugiye kukwakira navuga ifanta nshaka nayo inzoga urazi ko ntayo n'umwe kana nawe w'umupano bwawe duhabasanga uzura sereva inzoga kubera ibintu gusiga uvuga menga sinzi inzoga n'amazi tene gombera amazi okay reka mbwira umuntu ukuzanira amazi hano hano bari biyanditse aho baza barayica nzana amazi yewe nikaba gutunganyiriza kuzana amazi ni ibiki uri kwiwe bantunganyiriza amazi bandi usigaye uri kubona madame wawe yaragarutse kandi madame ntiyagarutse gusa uko biri kose ntabwo noga kwe ko hoteli ngo ni mugore yinjiye mu muco nyine byo kubona oke nangora ni ikibazo okay nayanze nta kibazo ko ratangaye uwo muntu ajya ntunganyiriza amazi n'indi wazanye ngaha ni umugore wa kabiri ese ntabwo ko yavangiye reka mwiterere inkuru cyane ita ntabwo ko wavangiye kabisa usanga namurowe muga pasta yo bashatse kugenda gutega mu Ejide sa Ejide sabwe nyirukora amazi ewe ndabira Ejide ngwa ndabira aho muntuze aho bijye birateza zikoro bimanagura mukagira nje ha bye biratobye ya brand no msindi wamba bije namba ndio ukomboze kuja maji injira nani tanda kama tujana sawa no mushyitsi maze warumaze iminsi ataboneka ngaha anita kumengana maze neza amazi biraya oya nta kimwe ngorane ndayafata tavuga ngo twakuroze ndabizi abakirisi b'iki gihe ntabwo bumva ko kwizera kubaho ariko amazi uko biri kose ko amazi kuyasengera nta kintu na kimwe ukwiye kwicisha naho haba harimo uburozi ntacyo woba wasinze murakoze ntutugayire gusa oya ntabwo nabagayire atari kwishi ayandi makuru rero ntubona ko ndi umusore niyo gusiga usa neza usumba uko nahora mbwa amazi ko numva ariko aranjya mu nda ntaba warafunguye cyane ugeze ufungura bagushakira ibyo kurya ugeze wafunguye midi wafunguye parasite nafunga ariko umuntu asize ukuntu afungize kubona oya ntabwo wafunguye ahubwo reka mbwira umukozi agushakire ubanze ufungure ko amazi agiye mu nda gusa wabyumva nawe oya nari nariye simbona icyo tuma bifata kabisa yesu we none yo inibiki ewe muri aho mu nda uko ndabara mu nda amazi ntakari ariko hamwe gute ehedo kuna nakanyo nimuraribwa Ejide ngwara
aya mazi abaye iki eji amazi uko ndaribwa we amazi nta mo nana ki eji ntabwo basi imfungurwa iwashobora oya pastor nari amazi mu mpaye none amazi none ugira ikibazo nagenda nyoye nta na kimwe je baranyishe biranyishe baranyishe yawe reka no gusenga ndiko ndaka amanza ndabye harimo harakamunda amazi byo kukivuko pore reka dupfukame dusenge ku mbere yawe sibyo ubiriza eji yewe utuzana bibure reka bibure nayo ni inkota oya kwita kuzana bibiravuze iyi ni inkota iyi ni inkota umviriza reka basi dusenge reka dusenge eji kazi no kukamfata na mwe ntabwo byo mwami wacu mana uri mu ijuru mana mushobora byose mana nyaguhoraho uri imana urashoboye uri imana n'ububasha mana turakuhaye kazi na karibu hano hantu nyakubahwa wizina Yesu niwikorere mana wizina Yesu niwikorere mana tugabaye kazi nyakubahwa kaze mana yera mana wizina Yesu mana yera ubire neza uyu muntu mana imwemu mizihunga wizina Yesu imwemu mizihunga mana wizina Yesu uri nyinshi nyakubahwa ushoboye byose nyakubahwa ushoboye byose wa mana we mana ushoboye byose mana ntakikunanira mana ushoboye byose mana imwemu mizihunge mana wizina Yesu mana uri imana bashoboye mana mwizina rya Yesu Kristo urabivuze mana yera kudazoduta mana ushoboye byose mana urakoze mana nye n'ububasha urashoboye mana uri imana uhoraho datawa twese uri mw'ijuru mana uri ntetuye uri nyishu mana y'abakwambaza waravuze kuzoba hafi yacu nyakubahwa mu bibazo mu gihe tuzoba turi mwirinde mana none mana yera ishimwe ryawe Mesiya mw'isi no mw'ijuru amen. Urakoze mami Yesu urakoze mami urakoze mami urakoze icara ukuru mbavuze numva mutwe kurameneka numva ndetse nta ntege mfise ko nari nanjyana ngahangiye Anita. Sa? Nibiki? Ngenze biti nuko sazi njyana. Anita, wiki kibazo cyumva ko ntabwo ndi gutahura. We banza igende bo uhugiye gutwara urimo ndaguhamagara mu nyuma rero ngombwa nta kibazo. Kandi muri sibyo. Kandi ngiye guhandanya se. Yego. Anita. Nari mbizi ko umunsi n'isaha uzogaruka mu bantu. Nari nzi ko uzova mu mwiza urimo Imana ikagucanira hakabona. Anita, Imana ishimwe. Pastor. Nibiki? Nabanje gusaba imbabazi. Oya narakimwe. Nawe ntabwo ari wowe. Ariko se Anita, ndakubaza. Ibi byose bivuye kuki? Amazi nyine kurya mu nda ateza ibibazo byose. Anita, none mwe nakubwira Anita. Pastor bizi sasa sinasobanukirwa iyo ndi. Sinasobanukirwa ubundi we. Iyo mvuye ni hari ahantu heza. Iyo upfuye Anita, ako kuri kunyura ubwo Anita uri mu ntoki Anita. Pastor. Anita hormona. Mba uribuka ko ari warabyihore wapfuye. Ibyo byibuka. Ntazi Pastor. Aha tumanze umwanya ngaha tuzi tumuntu yagiye byahise. Anita hormona ubu siwe ndiwe. Wahormona ko ndi Anita ariko sinariwe ubu niwe ngiye kuba Anita we nawe. Pastor nabaje gusaba imbabazi mfukame imbere yawe. Oya ntanakimwe kandi byiza ahubwo haguruka. Nabaje gusaba imbabazi. Icara ngaha umbwire uko bimeze. Pastor. Ujya uzi yuko niyo jewe nzanajya tahonzi. Hano nahora mbataho nzi
izi sani ngikona uwundi rero none wihanye ryari wihanye mu rushengero ko jewe sinzi bino birancanga kuko Anita urazi ko nakubwira ati hari ibyo ntari kubona bitameze neza ariko mbibonye ngaha hari izindi mbaraga mbonye zidasanzwe zari zikurimo Pastor menya nta rushengero je no mfise nasengera mbona hajya na ruyundi mwanyita oh my god none uri kwiye mission ninde guhaya akazi ijambo ry'Imana avuga ngo tuzobabarira ko tuzobabarirwa nakubabariye kera nyuma gutahura uri we Pastor uri mbere ko binamara kugira undi ushaka kumbabara ukangira naho wowe utarabimbwira nakore nawe si wowe ariko ndashaka kumenya ukuri kw'ibi bintu ndashaka no kumenya nabirabye bimwe birasiga ubwenge bwanje Anita uri mu ntoki Pastor jewe urabona ko naje nje mu rushengero rwanyu aho sengera jewe nahawe mission ukigira mariage mission jewe nampaye mission sinokubwira ngo n'uyu ariko nibuka jiyo nagiye nkiri muto baguye mission kuri jewe nagiye nkiri muto mpaga ibikorwa byinshi bitandukanye ikuzimu oh my god ikuzimu Yinjiye ikuzimu Pastor yabamwe babati naho urumba bari ubanze ubizi cyane ko atakubarira basi ikuzimu hama bigenda gute pole barira hama ngenda nkiri muto ariko rero ibikorwa bampaye namaze imyaka 11 ikuzimu maze kugisha abapasitori benshi hari 6 b'imuyinga oh my god hari n'abandi babiri mu Kanyosha hari isanganya iheruka kuba imwaro byose nje nabikoze harimo abaririmbyi bagiye kuririmba Yinjiye igasanganya abandi bayiteje icyo nayiteje Pastor hari mission nahawe mission mu rugo rwawe Pastor wanyumviza kumbabarira n'umugore wawe nije namutanze uyarabaze gupfa